Anya laki din! Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutlutaw. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ije taltalon. Adala ang ibagakan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya day na. Amom jay ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na abakit. Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da. Dayjay ka no abakit, sugar mommy na. Ay, imbaglakit din at saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininawan na nanang, apay aya. Kuna na mo't nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismis. Nalpakas ako na naginaw. Ay kat umay kagtugawon dito'y nagtengaan mikin ni Manang mo, Ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya umong. Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya? Adda part 2 na day jay? Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado dagiti katsismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudon jay part 2 na. Tanay, agkaba-kaba to'y parukong kaw, kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday taruben ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pailaang. Kat nabayag da mo nga main anagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sa. Dan ganyan ti part 2 ti istoryaki din. Ala, aguli mo kan, Ana. Kalpasan ana tiliw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa balimot a babae day jay. Ay sus, nagadaon, agasam ngay dayta. Playboy mo't gayam. Ayan na ngay ti part 2 na dita. Dajay, indarom jay sa balimanan a babae. Addan tumanan part 3 na, padaanan nyo. Lumuklukmag ka. Wen nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Anya man no abulanan. Ay, joke ko lang, si Kama. Oy, sa anak amasikugan niya. Amok mata saan? Kasano ko maamasikog ka, kat single ka man. Kat, isumad. Oray siya, kat masikugak samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikugakon. Naimas laeng at talaga ti sidsidaan mi anya. Di magsensamot to'y tricycle ko Di ka man nagsao itikas na manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon tikas na. Joke. Angaw ko laeng da jay, si kakit di mo.
Agpapada kayon amanguy uyaw kanya. Gaputa limok mga. Akuray ka man, ading ka. Apay ngagpaiso akil na at alimok magka. Ay kadgagangay na Kastumot at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Ala, agpakutungak nga rodin no kasta. Ado kayon amanguy uyaw kanya. Kid no broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka-broken hearted ako kumamangay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay nabayag kami nga awan kin ni Ruben Manong. Isu nga road, nabayag kayon nga awan. Ngam isun samat ti pagluk-luk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati naka-let go ako. Karurod ko paikit din amang tinagan da ya tao. Saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alas 5 amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasim mangput? Napanannan ngay. Ay, jak nga road amaw. Taawagak man. Alas 7 itirabi sige, awagam man laangan. Api nga taamarabyan pa'y laang mo day a babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kan, tani, mabisin kami. Nakagatang ka kanun iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatan ni Nanang. Saan mo nagatang? Nalipatak. Kasano mga min? Chismisan dakdag iti kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid ka latan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da ay may gayam. Anya, siya. Apaya siya. Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kak pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga Anya nga anya. Jay saka ti manok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasaya at pasimangput kan. Inururay nakgayam? Katuan Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Agtugaw ka man dito'y. Ta istoryaam day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangasak pay? Agangas ka na. Darasam. Nakaangas kan. Pudnon samot. Apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si Kati tapik da. Ay, saan ka masikog? Saan? Isumot ti kunak ang isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isuday ti ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti nga bandihado nga inapoy. Imbagam day ta? Ay sus, ibabain nak mo ilauna yun. Kat,
Tapno mamati da asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Iso ti kahit ko amaamuan. Ngam, rabi una yan, iso nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perperdi iti reputasyon ko. Ay, wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy, o kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Maray, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapuken kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kas kala artista. Uray sa anak ko na kasla artista nanang, basta sa andak apagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tenday tabadom ama panagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day tubilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang ring ka. Kat alas 5 pa laang. bumangon ka takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na girl, apay nang isiti suot mo ah. Ay, agladladingit na. At dami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence ah. J.E.P.S. at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yan minatayo nga ibagbagam. Ipis matlaganyam. Ah, ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ah, ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang yuwaras ama si Kugang? Nakadanon pa yan ijay lugar mi. Oh, sana siya ka. Saan nakakitaan ni Tikasta? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perperdi iti kinataok. Saan nga rod asya? Asino ti amam? Ada ka di man? No siyak timang idarumkan ka. Siguradwak amalungsot ka iti pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iti unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Ah, uston. Sumuko akon. Saan ako naparigantan pa'y, Ana, please? No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kugang, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan boin! Oo. Ang ni di na kon idardarumuan. Ay, Ruben, agtungtong taman. Oh, Ana. Long time no see ah.
Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Taan niya ko matipagsaritaan ta, kahit nalpas na kon nga imbre. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Ah, kunak mutingking ka idi nga agsubli ka kanya, kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat tinaggapuan ti chismis. Anya chismis, lawlawag man, no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayay. Ibagam, tado ti klase a chismis. Chismis, ama si Kugak. Ah, dayta? Ha? Apay nga warwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungaron nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking kaasaan ko akayat a makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo, inataywan nak mo. Idarom ka talaga! Ay, saan na ka mabutang nga may darom? Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinublianan kanya. Ay, pakpakawan! Uray siksi kalangan tinabat ba ti alalaki dito'y lubong. Jack kaya't ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanyak, may papanken ka, Ana. Anya mananday ta. Sana siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nuko sila panakmanan. Anya nga ruday ta. Ibagamon Ay, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko. Ibagada naganakakon. Ay, anya lakit din aya. Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inal daw tamat nga kit-kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan apalaga sumardeng day at tao amang perde kanyak. Ang ambayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ne, adda ka pa ilaan di tasangwanan ti Sarmen. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni ti Rabi. Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kaskalal yan. Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidem saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiay ayam. Linisan pa'y nga umuna ti silid mo. Ibabaon na ko ni mami. Jack pa'y nalpas anangan. Darasan nga mintimangan Nagbayag ka. Ito'y ka pa'y di talamisaan Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Daytan te kon kunaken ka. Tilantumad lang amin, ikabkabil mo di tarupam kahit. Anya nga iti aramida kong lakay. Limabaga mo itong nagpayso na iti rupak. Kun, imbalon. Sus, makapadanag ka mo. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay, susapo, anya tilangamon nga'y.
Ay, uyawan nakpailaang mat. Di ka lang maasyan. Lumlum tengag pa isunday tarupam bakit ay sus. Ha? Kasanungatan aya day toy. Kumare Inday! Intan na makipaling kay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana? Nagtungtong kami idikalman amasapa kami ang makipalingki. Ah, dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di ang makipalingki? Agsakit, anti. Ah, agsakit? Agurigur ka di? Saan, anti? Lima bagay di rupa na. Limtag. Ha? Tapay ngay? Dinanog ka din ni dadim. Saan, anti? Di ka yung kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kaya tato pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Ada may one take one. Adamat by to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Ah, kumusta kan beautiful? Pimintas ka, oh. Oo, kitain nyo tayo customer ko, ha. Nagkinistiro pa na. Kitain nyo, ha. Ay, ala. Bay, may ta. Lala, may ka. Ungayam, malagip mo ni kumarik nga inday. Ah, when? Iso dyan may kimatang iti na minsan. By to take to ti kinatang na. O anya, pimintas mat ka di nakascan ka. Anya pimintas, pimangit. Ah, abay mangit. Lima baga ka no jerupa na, kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo tinakakita. Ay na, ubing je anak na, agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Ang intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kasta unay ka no ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor bakay. Wanang ko. Allergic ka kano iti inya purus mo ti tarupam. Ay sus. Day takit ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Oh, anya. Usarampay day jay ti tarupam. Iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katun man gamay. Abay. Nanggatangam aya iti day jay. Iya ayan ti bakla, iji palengke. Sus. Mamatpati kan tumat gamay. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha. Keno adong malata ti makita kakamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos dahi ti rupak lakay. Tuleng ka ka di bakit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor nga urayim iti do alawas sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't ko laang mat ati pumintas. Kasano akon ngay ang makaruar no kastoy. Uyawon na kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya akong timapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Ne, pare.
Papanam, Ah, ay, mapanak mang gumatang dita kantina, maray. ningay kumarik nga inday. Ah? Ay... Damag ko kat limtagmat ka no jerupa na. Ay, basit lang, maray. Taapay alimtag pare. Anya tinaramid na. Basit lang, maray. Nagsida ngamin itituyo. Amamay, allergic na itituyo kay. Kastagayam. Damag ko nga inyospital mo ka no. Ay, saan? Ijay lang ang klinik, maray. Taapay anaskan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak itirupa na. Ay, kwa. Ay, limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay, saan, maray? Saan? Nasayat nga rin no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot timapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige, maray. Panawan ka pa dito. Daddy, kita kirupan ni Mami Apay, jaro pa na. person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan itirupak. Saan mo asungsung-batan idawan? Ay, sinong batak meten idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addan tupay ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wen, Mami. Ne, agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay an naimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito lakok. Agas Ha? Adda pa'y lakom nga agas. Uy na, agas para itirupa, no adda allergina. Ato yo. Ni, nagbasit mo tenday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ure basin, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mangalakan. Ha? Nagngina mo ten. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan ti rumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot apumimpintasak. Kat, pudno man. At dalaang numaminsan amariknak a medyo aggatil day ti rupak. Apay ngay akas jay. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kas jay ka di? Wen, kantap no maikat day taan naggatal amarikrik-nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bit lang Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y daytoy, ken agas itinagatal arupa. Kas lamag na dikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay! Nagadayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danong laang basit adanom. Uging sa laeng mo daytoy. Uging anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaan mo dahi tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ngam ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo day ta. Nalakadaytan.
Awan lat tawarnan. Ay na, tawaran pa ilaan. Nagrigat ti mapanijay Aprika ang mga laiti kas tanga ugingan niya. Sige. Tangay suki ka. Itad kun kin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasak ko dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, Mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, Mami. Last a picture ko dito. Anya ayat yar aramidon ditoy salas, Diana. Itay ka pa ngay ayaban Axel selfie ak lang, mat. Day talag sel-selpot ti aramidon Ingkagisaang. Nas ka na sursuruam ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana ko. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amuna nga aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Oy, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ay, kasla imubing Mami, nakaisaan akon. Ha? Ayan na nga yung cellphone ko dito yung lamisaan. Dayana, anya a klase a camera daytoy? Papintasan nakmat. Ala ni Mami. Filter, ti awag na data. Aya. Isugayam dayta ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito, Mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Oh, kitaam da ito profile picture ni Kumarik nga Inday. Kita agman. Ay na, nagpintas betul. Apa nga napasamak da ita? Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Umay ka tay surok ka. Ay, wulman, paati wakki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na dayta ako marem. Kayat mo ka di? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, po na banbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase a Kumari dayta. Naman. Mabitan. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Anya laki din! Nasihat matimay ka. Dulpo a kagwapwan na customer mi dito yung pa. Siga agad di mo. Pudman, pudno. Sika, ti kagwapwan na customer mi dito yung hangout bar. Pagdo na bell. San aya? Gatala Nagyaman na nga ron basta. Anya nga ron drink mo Kita'y sigod May sa atubay to, kan may sa order apulutan. Okay. Anya ba Medya lang. okay. Mamit lang Kay serve ko ti order mo Ading balasang, mabaling ka din umasidag ka dito. Anya ka dito masapon mo, Manong.
Damagag lang ko man, how much are you? Anyat ko na. Kuna, how much are you? Anya, Amangan no, sobra pa ikan ka ti 1,000. saan ka kumamit nga agsao iti kastaan? May sala ang abot iti naibos mo, ngam nabartek kan. Sakit kasta ti bagbagam. Ala, sungbatang gitin ti saludsod ko. Manu kaya? Salbag kakit di alalaki. No ti panagkit-kitam kada kami ababalasang dito'y bar, kat for sale, nagbidot ka. Ala, bayadam ti in-order mo, takuray agawid kan. Salbag ka! Ay, rurud kun aya apo! Ha? Kaapay? Makaliplipakak man iti dahi a customer. Kunamlan guwapo. What are you talking about? Jay customer mo api manaw. Pres-presyon nakmiten tiyawanan bain. Ni Dulpo. Kasladat tililing na madaya customer. Saan la sikatin ang ibagan na iti kasta? Uray ka no ni Georgia. Anya? Isungado tinagwork dito gumurgura kinkwana iti kasing ugali na. Anya lakit din aya. Ay, tinaimula iti panunot na. Ti amin nga agtrab-trabaho dito'y market for sale. Ibahin niya tayo. Ay, true. Kailangan trabaho tayo dito kat ag-serve. Making nastorya ka dagiti customer. Yung dalita for sale, pakawan na mapo. Oray ka saan umit at kinarigat ibiyag. Kat saan tayo umit nga aramidan dayta. Pay man, tano umay dagigay kakadwana. Ibagak man, tapno bagbagaan da day alalaki. Ay, makadadaal itirabi. Parbangon ka mo tan anak kaawid anagapoy jay ili. Napanam? Ay kwa. Ni, tanabayag asumong bat. Padalang talapanak, at niya laki din na ya. Ay nadulpo. Nagbabalang arudan ti presyo tinatang. Maalam pa ilaang ti umin-inom ijibar. Ha? Talaga saan ka magpampanunot? Bigbigat pa lang. Gumadda ka man ang asumanaw. At niya laki din. Kasano asa anak asumanao? Katunggal mapan kay jay ili, kasta ti aramid mo. Kaslasan na panagawid ti tao siya asawa ti aramidam. Makauma ka. Napan kagayam ijay hangout ti dirabe, pare? Ha? Ayon, pare. Ay na. Makay ayo talaga ti kinapintas ni Isabel. Nagpintas siya. Anya? Ulag tinagdagiti kakatay ko. Tunggal makitkitak day ja balasang. Oo, na yan. Nyalaki din, pare. Huwag man pare. Ganamong gade. Imbaga kan kuha na idirabi. How much are you? Unak, kasta unay apungtot na siya. Anya? Apay magnaming nga kasta timbagam kingkwana kay pare. Makaungit amay. Magusto ngami na talaga ni Isabel pare. Kadyang matam mo. No kasanok nga iba kakin kuha na ti panagayat ko. Iso shortcut na. Isunto mo lang titurong na. Sana ya. Jakman na mo king nga pare. Likam na kita nga aramid mo. Tama nga numaamuan ni baka mau. Oh, itaman pa nga da ka dito'y balay. Damag ko, amapan kano aglako da Rudy itinatang da ijay ili. Apay, saan ka amapan? Kanyahin ko mataramida ki Jay. Kat mapandalat tadi. Tan nating dangarod tilako da. Oh, malay ko sa'yo. Amok nga menti ugalim kat. Uray awan tinatang mo, amapan mo ilako. Mapan kalata, makainom kalaang. Nagatuman nga ibagbagam sigaan na. Oho, tikunam kit di.
Mapaypayson ka? Isuakasta ka sumungsungbat? Ala. Mapanak to mo ti Jayle. Kamsan pa nga ita. Mapanak no nating ko, timapan ko ilako. Gumne, nababa mo ti priso ita. Naimbag pa'y darude Tanaranaan da tinangina priso ti patatas. Balitok ko naman. Ay, ayos. Ay na, naimbag man, taimay kayo manong. Wala ding. Umay kami, taglako kami, ma'am. May iti patatas dito, paglaklakwan iti natay. Nasayaat nga rin no kasta. Ket, apay asaan nyo akadwa, di makabuisit ti panagrupropa na. Ha? Asin ti bagpagam, aday. Di nga ibang kinti matana, amang prespresyo iti babae tunggal umay dito'y hangout. Ni Dolpo, ti bagpagam, aday. Dulpo no dulpo tinagan na. Ibagam kan kwa na, tauray sa anin nga umay dito'y. Nagalas to bali na. Ti pa nagkita na iti babae dito'y hangout kat babayadan, ha? Never ever. Ay, ala, pasensya ka ni ti Dayja kadwami, aday. Ugali na talaga ti kas dyan. Makarurod. Kunam lanog gwapo. Saan mo? Ay, rurod kun. Ala, ibagam no anya ti order yung manong, ta iserve ko. Kahit, kumusta nga iti ipapanyo iyaili di kalman, pare? Nasaya at lata, pare. Naimbag ka pa, pare. Tanaranaan nyo ita anangina ti priso ti patatas. Anda mo basit, pare. San pingarod na binayadan ni Boss Do na ti patatas ko a medium size. Ayaw, pungay. Talaga ang marigatan pa iti bayar amang bayar iti patatas mo, ha? Kit, mapankon to singirin na. Kalpasan ti duangal daw, pare. Una, agpainom kantuman, pare. Tumapo kan ti isbaw. Iti kinabayag na ajak nakaraman iti arak sila. Sika talaga, pare. Ay, wun nga yan. Apay, anya tinararamid mo ya, idinapan ka ijay hangout. Apay, akas taunay, apong to ni Sabil King nga. Pres-preswam magkano nga may. Ha? Awan na dyan, pare. Anya laki din aya. Nay, nakapalas ka matdulpo. Papanamanan. Adala mapan ko alaan Jayle. Ha? Anyat mapan mo alaon ijay. Kat awan mo tinatang amapan mo ilako. Ay, basta. Anya? Amangan numapan ka man agsarak iti balasa nga. Di ka lagbain. Agrubrobot ti tao, sumanao ka pa ilaan. Panawan ka man langay. Anyat basa pulmaw, aday. Kwa mana, imbon na ngamin ni Ruday. Diyan naglako iti patatas na idi na minsan. Anda ka numati saan nyo abinayadan? Medium size ka no? Ay, win. Ada, apay kaday. Imbon na ngamin nga umay ko kanu singiran. Kasta kaday. Mala, mabit lang, ha? Wan manang. Totalak lang, no manuti bayad na. Siga agad di man. Kas ka lang makigigtot ang nakakita ka niya. Di ka kadi akong ungay. Nang runa ita. Kaadok ti kwartak ko nagtumay. Kita man natin. Ito yun. Ayo. Nagpusko lang niya. Adok kwartak sabay. Anya? Kat, maan ano ngay no adot kwartam? Apay, umdas ayaday ta nga iyag mo dito'y hangout tapno ipalpalastog mo kada kami. Saan mo? Ipakpakitak lang. Isuan, ibagam no manok priso.
bayadak itamad lang. Anya! Ipagano 5,000, 10,000. I can afford it. Salbag tawanan ba in? For your information, dito'y hangout. Saan kami nga agraraman anya? We don't tolerate those people. Nagbabati pa nagkit-kita na kada kami. Akas kumakin ka. Anak, pumanaw kan. Saan mi akayat ti customer akas kan ka? Mawatan! Pasensya ka ko man Wala, saan ako nagsasaw? Basta, isar bandang mo't itino agtambayak pala dito ayan nyo. O, si kamot ka, Yam Rudy. Imbay ka, ngamawan mo tila kung mapatatas mo. Aguray pa'y manang. Tainton umay manin abulan na maapit di kakaiso na patatas ko. Kasta ka de, ay katun Umay ko lang kung masingiran ti saan nyo nabayadan, manang. Naimbag lang nga igatang man iti abasto di garde. Anya nga agsingir nga ibagbagam. Kano imay idikal man jay kanayon mo akadwa. Nakuna na nga imbaon mo kanaw nga umay mangala. Anya, ni Dolpo? Wan, iso nga intad ko amin kan kwa na jay bayad ti medium size a patatas mau. Anya? Ti awanan ba Saan ko mga imbaw nga umay naalain? Anyaga po no bilang lain. Sigurado napan naman ang inginom ti kwartak. Unay na makapapungto mo dayay. Ay napasensya ka kuman. Nagtalo ka mo nga min kan kwa na. Gaputa makitkitak mo't nga iso ti kanayon mo akadwa. Ala, panawan kayo pa'y manang. Mapanak man ijay hangout. Sigurado nga da ijay. Nagawan mo't apain mon paray. Olay ko para. Nay, ako yan. Inano mo maglatan, dahil takabsat mo. Saan ko akabsat da ito yan niya? Abay nga, dinanog maglaklatan pare. Nagkunaging ka, mapan mo ala di bayat tinatenggo, yayan ni Busdo na. Unay kamutin pare. Siguro, may ka dito, hitap nagpalpalastog ka man na niya. Ay, manong, gusto kay kiday tangin bagam. Imay nga rod dito yung agpalpalastog. Nga ado ka no ti kwartana. Kan pres-presyoan na kami pa'y tawanan bain. Ay, nagawan abayin man. Kinapod no na, napan na siningir, ti bayat tinatenggo. Asaan na yung pakpakamo kanya. Ibagak aming kinibagad mo lang ita. Ay, pare. Yaks! Nakababain nga aramid mo. Si Kadolpo. Ha? Puskol matan ti ropam. Ay, kwa, Kung naman lano, nagsao ka, kapay lamang bayan iti tao, tagayam, agalaan na kay iti bayad iti nateng asan mo kukwa. Awan babay na. Ibagam amang presyo ka iti balasang awan matgayam kwartam. Kanadamot gayam asawam. Salbag ka. Ha? Pasensya ka pare Rode. Anya pasensya ngay bagbagam. Ikaw rin, itrapahwak, tinagastos ko akwartan pare. Nagawa na bain mo? Mapangag, singer-singer, iti kwarta, ti sabalay. Tapno lang nga dati mapan mo, ipalpalastog, iti ayan ni Isabel. Unay kan, pare. Pare. Makapasakit kay tinakam, tapno mo. Nagturid ka, mapan mangibaga, ijay, hangout, how much are you? Ngamsaan mo mo't aboko na kwarta, tinapan mo yung yinaw. Salbag ka. Saan na maulit pare, ikarik na to pare. Noawan nga minti kwarta, saan na mapan iti bar? Saan nakasta mapangkag, singir, iti bayad, tinatang, ti akin natang. Mawatam! Nagmayat ka, papispisan, tapno, nagam ka. Ala, wala, pare. Ikarik ko nakmanan, saan na maulit pare. Saan ta pa yan alpas? Woy, iso ti arami ni Dolpo, mapan ni hangout.
Agasem man. Ta how much are you? Kung kunana ka nagiti babalasang ijay. Aniya? Kunamlan no baro iti kasjay nga aramid na. Ti awanan bain? Di nanto pa'y maipay amin akasapulan nagiti anak na. Kastagayam ti aramiden na Uwan maray. Isa bagbagaam da di Adolfo. Naglaingag singer iti saan na akwarta. Usaran na pa'y mo iti saan na nasayaat. Saan na pa'y ngayon bagbaga iti bar papanan na. Nga daasawa na. Kanayon na kanong baga abaraw. Ti awanan bain? Makapangariyat, Adolfo? Paiman? Di mo mo ti agbain, sipod pay. Anya ka naman na natabakan. Di ka man naging dadamat? Agasan man ti aramid mo? Agsingir ka iti bayad ti akin natang? Anya? Apay, awanan ti utak alinaon day ta ulom? Nasukatanan iti arak? Anya? Agasan man? Tamang prespresyo kagayam iti babalasang iti bar? Talaga anak po kawon ti limbong ti panunot mo niya. Ibagbagang pa'y gayam iti bar nga awan asawam. Anya laki din, Dolpo? Ana? Anay ko mo isad pagkakiday. Adda anak mo babae. Ngam kasta ka? Mang preso ka iti babae? Ano? Saan nga amin nga agtrab-trabaho iti bar? Kat nagbabati tayab da? Maawatam! Uwan bakit? Nalabas ka Ala, uray saan kan amangan? Ingkan agtrabaho iti bangkag mo, tapno adda apitam. Tada ibayad mo kini Rudy. Siyak ti mababa, hindi ti kas na nga aramid mo. Di pa ilasi ka ti bayadan da. Nya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kadyo asawon, ipasublat yung kanya kung ti bar, uncle. Huwag kanakan. Sublata mo, tapno adhamot ti paginkamam. Ay na, nakaragragsakak una iti daytang imbagayo. Ngamangkal, awan pa iti umdas nga urnong ko apagpuunak no bilang laang. Adamot kiti urnong ko ngam panagkunak kat saan nga umdas. Anya kalaki dinaya kanakan. Pautangan ka. Ha? Di ka madanagan. Adda may pautang kuking ka. Kun saan mo apakadanagan nagiti gamit gaputa sa anak nga agala iti gamit iti bar. Usa rumabayin. I can explain the gladness I'm feeling right now. Ay no. You deserve it kanakan. Isungag sagana ka. Tamanipon din tun umayalawas. Si kanti mangi-manage iti bar. Agyaman ak uncle, anya lakit din. Ay na, anya laki din. I'm so happy for you, dearest friend. Agyaman ak unay no kasta, friendship. Akalain mo, dona lang idi. Writer lang ako nada. Ngumne, bar owner itan. Ay na. Kas na jak nod pat dyan amang i-manage akong iti bar ita. Ngumnupay kasta, friend. Sapay la kuma. Tasan kang agbalbaling kada kami agagayam mo, ha? Ay inayan. Kasano ko mga agbaliwak mo't? Anya lakit din aya. Uray sa dino ti pakadandanonak. Kan anya man nagiti maragpat ko iti biyag. Siyakla taray ti donabil akabattitan. Yung katatarakyan agayam yung. Dayta ka man. Dagita ka tikikayat ko ken ka. Lumalaban. Katuan. Wala tayong choice kundi ang lumaban lagi. We're strong, you know. Ay wen, strong tayo. Saan nga uso ka tayo nga gagayam ti weak? Ay laki din aya.
Nay, agkat-katawa kamot ngagmay maysa si ka Maria. Anya ngay ti kat-katawaam. Dati man impose ni Donabel iti Facebook, nana. Apay, anya ka dit impose na. Saan nyo ay nakita? Donabel's Hangout Bar is soon to open. Kuna naman. Wun, nakitak dayta. Anya ngay kumati nakakatkatawa iti dayta. Mayat kit tamang rugi moten nga agnegosyo. Anya amayat nga ibagbagamot, nana. Hay, siguro kurang ti masusweldo na iti kinarayter na. Iso na panunot na ti agnegosyo iti bar, Nana Sabel. Anya? Awan talaga ti babain na day di Donabel. Agnegosyo kit din iti bar. Awan aya ti sabali mabalin na apaging kaman, takas di pay laang mat tinapanunot na. Anya kalakit din aya si ka Maria. Di ka latabaybayan. Tay kunada nga raw. Mind your own business. Anya! Awan man tinakakat-katawa iti panagnegosyo ni Donabel iti bar. Apa akat katawaam. Nakakatkatawa mo't ngamin. Kasla awan ti sabali mabalin na pagingkaman, takas di pay lang tinapanunot na negosyo. Anya. Nagrugit ang kitaan. Siguro kat kwa. Kurang ti masusweldo na iti kinarayter na. Iso abar tinapanunot na negosyo. Sika kitdimat, tilay bagbagam Maria. Kat pudno mat. Apay, isakit mo ni Donabel. Saan man nakasta Maria? Ngamusto mo ti bagbagak. Awan dakes iti bar a negosyo na. Anya? Iso nga imbes akat katawa Maria, agpanunot ka kitdimot, iti pagingkamam niya. Sa nakasta day talamang babas iti padamatao ti among nga aramidan. Oh my gosh! Kasta gayam ti ibagbagaday di Maria, Nana Sabel. Wen, agasam ta nagmayat ti panagkat-katawa na nakakita iti impose mo iti Facebook. Kasta ka di? Ay katala agkatawa latta aginggat kay kayat na. Isupay itultuloy mo kit day balasang ka. Ay wun nana, anya lakit dinaya. Sa anak man nga apektado iti tattao akas kankwan. Namumatan ti ugali na day di babae. Naglaing agkatawa no at damakita na. Kas itinakunak na agkatawa ka dilat taginggat kay kayat na. Kat mauman tulata Wen man, iso asaan mulatan nga kaskaso dagiti mangmangeg mo asao ti tattao. Lakit di amom iti bagay nga awan dakas nga aramidem. Agyamanak, nana. Nagalaslangkit din to ugali day di Maria. No apay matakas sa tibagbagana kontragan ka. Diyak man amoy ti dayjay babae. Ay, tuloy lang. Laban lang ngayem. San ka kumang agpapaapekto iti sao ti tao. In the end, si Katimang pakan iti bagim. Saan nga isuda? Kadwan mat. Kano akpay ayaan nagpaapekto iti sao ti tattao. Amunak mat. Awan bibiyang ko iti kakasta abampanag. Rombang laang, friend. Tay kunak nga rod, I survived too many storms to be bothered by raindrops, you know. Nagitawan ti kakayat ko ken ka, Donabels. Oh, you're so strong enough. Amom nga minay niya. Awan ti mapasamak, no kanayon tayo a week. Iso akasapulan nagbalin tayo a palaban. Lumaban tayo mat Lakit di, patas alaban. Awan ti manggulgulang ako nada. Correct me if I'm wrong. Oh, da kayo magayam, Uncle. Wag kanakan.
kumusta ti Manu Arabio dito'y bar? Ay kad, nasayaat mo tangkal. Kasi na, adamot ka tati customer may tunggal rabi eh. Saan kami mat ama zero? Ay na, nasayaat nga raw kanakan. Sapay lang kuma, tagtultuloy latta kasta. Uwan nga rod, angkal. Nakita, timpos mo iti Facebook Ha? Anya ka di tayo, angkal? Dagiti customer mo nga agsalsala Uwan, angkal. Naalaak iti video dagiti agsalsala iti na minsan. Impos ko na dayjay, tapno makita dagiti tattao. Kan amon dati location na dati Donabel's Hangout Bar. Ay, wuna, mayat na ita, kanakan. Di kay madanagan, angkal. Ta sa anak mo't amakisalsala. Kan may isa, saan a sweet dance ti ipaspasalak no kwa. Hadya kalaki din ay kanakan. Awan parikaw, titida ita. Amok nga mong tararamidag. Amok mo't lang ang mabutang ka nga uminaw, muno agsala. Uray saan a sweet dance. Amangan nga mino agungit si kayan ayat mau. Ni uncle man, tila ibagbagayo. Ay, pakawanam. Talaga mo't dahi a babae, Awan samot tin tinabat-bati a panagbain na. Anya. Asino man ang tikat katawam? Kitaang man ngamin da ito impose manin ni Donabel iti Facebook na. Agsasala da mo tin. Ha? Ay, pakawanam talaga. Anya nga minayat ti parikot mo kinkwana. Awan parikot ko kankwana. Nga makakatawa aklaan. Gaputa impamaysanan at talaga yung negosyo na abar. Agasa man, tagsala-sala da pa yan. Siguro, uray da yung Donabel, makisalsala mo tan. Anya. Kurang at talaga ti masusweldo na iti sabali at trabaho na. Iso nga agsala-sala mo tan ijay bar na. Diya ka mukin ka. Amin asan arumbang nga pakibibyangan. Di kalatamot agpanunot iti pagingkamang. Anya lakid din ayati kasta. Ay, naku. Maulawak Mildred. Makapailak at talaga. Day, Allah, adda ka manon. Sumong-sungad ka pailaang magkatkatawa ka. Nana Sabel, nakitam ka di ti impose ni Donabel iti Facebook. Ha? Anya mananday taya. Kitno ad na impose na nga agsasalada. Jay impos na nga agtatayaw da. Wan, nakitak day jay. Anya nga iti nakakatkatawa iti day jay. Awan mag. Anya nga awan nga ibagbagamot, nana. Siguro, awanin ti makukwarta na day di Donabel. Iso nga agsalsalamutan ijay bar na. Anya ka din day ta nga ibagbagam si ka, Maria. Pudnumat, uray pa'y ibagam kenkwa ng imbaga. Anya ko ma. Total kat pudnumat, saan aya? Hay, jakambukan ka, Maria. Ay, awanin ti sabali ama panunot na apagkwartaan na. Iso nga agsalsalamutan ijay dance floor. Makapaulak ka talaga. Si kamat gayam ti masabat ko, Madam Maria. Aywan, siya nga rod. Papanamngay, nagpudot pa'y lang ti darang ti init. Kwa, mapanakon iti pwestok, Madam. Ada nga min ti umay ag-deliver iti arak inton madamdama. Naskan nga adak ijay. Kasta ka di. Siga ngay, sa dino mo tinagkapwam. Ay, kwa? Di tala ang tersena ni Nana Sabel. Awan nga mintar aramidak ijay balay mi. Iso anapanak nagtamtambay ijay iti mano nga oras. Ay, sana all. Naimbagpay kan ka, tapatambay-tambay ka lang.
Si kakit dimat. Malangarod Inakpay, Madam Maria. Adamot na dagasak ijay ni Nana Sabel. Ha? Anyat ko nam? Dumagas ka ijay ayan ni Nana Sabel? Wan, Madam Maria. Apay ka di. Ha? Ay, kwa. Ay, awan. Mala, inka nga ro din. Isumat lagayam. Akas la madandanagan idi imbagak nga adda ti dagasak ditoy. Tagayam, imay nakmanin immarmarites ti Jaski a babae. Wan, ay na, kastaunay nga rod ti panagkatkatawan na itay, kabayatan ti panagis-istoryana. Ay, anya nga taaya, ti parikot day jay ang Maria kanya. Maria kunak manlatan, suron kon. Ay, amumatan na itay. Into lang nanti kinamanagapal na. Amin ang makita na, uyawin na, no saan na akabailan nga artapan. Sa bagay, kasjay ngamin ti ugali na, idi pa ilaang. Iso abay-bay am laeng basang, saan mon atutupan? Ag sakit laeng ti ulom no pampanunutom dagiti lawlawatan na. Isupay Ay, kay man day nga babae. Tila tangag panunot mo ti mabalin na nga pagkwartaan. Saan kat akasta? Agasam man, ta ibagbaga na pa'y gayam, asyak ti agsalsala iti impose kung agsasala a customers iji bar. Ay, anya lakit din aya. Agbirbiro klang dayjay iti chismis na. Amumutang, ipatay na no saan ang makamarites. Agtaltal na aklang, ngam kinapudno na, kastao na yan arurod ko iti dayjay a babae. Huwag mo nang pansinin, friend. Masisira lang ang beauty mo, kunakmanen. Una yan dagiti tattao iti aglawlaw niya. Talagang aramidan da amin akabaulanda, makadadaol talaang. Among do na, Benz. Saan tayo anayan nakidikalman? Nairuwam tayo niti kastang ugali ti tattao. Dito yan tayo. Lumabalbalin nga rod kat dakis tag negosyo. Taagunget ti karuba. At niya lagi din aya. Husto kay tinaytang imbagam, friendship. Isobaybayam lang ita, friend. Saan nga isuda ti mang kontrol ken kay ti aming ngaramidem? Sa bagay. Ngam kwa. Anya akwa man daytan? Tapno makisayan tirurod ko iti dayjay a Maria. Kasaritak to man numara na Ay na, jaklapat chen day ta kasarita. Pagsasawam kit din tapno agnakam amaming pinsan. Anya laki din. Itaman pa yakas na tilangam ka, anakan.